Чылавшызен шывшурда вражынче хеленчевин сыйхадымала. Хелехи дапхырда пырчине азырхан мазыр тухаган пулышсене час-чазах пулыш упама девет. Хальхинче шені шубашкар тілінче адыл юхан шывинче пыдырмақ сиксе духна. Пыркатрами кадылса, вадырвишишинна, шывдырых юхтарса кайма бушлана. Шагын бірге ядарлы службына раштавын екімішінже ирхивунызы хитре хыбар келіне. Шыне Шубашкарды шылав станциян специализизем аэроботпа вырына тухымрақ шитне. Шубашкар тадасындер варе шылав жизем денумай кеттермен. Шапла шерплензе житмен пыршинже тухма булдарны ингеге сирзеяма май келіне. Шылав жизем пыршинжен выдыр виже хилеги пулышсене. Пулышу парче. Ширанхерне шидерзешинзене пурде сывой хлаях чеберех медицинран пулышу нихамада кирле пулмаре. Нумай булмаш адыл лешинже де бадырмақ тухна. Телее шывайне гайма бұшланышына азырғаны зем булна. Шылзах варна. Шандалық сивице бұрать пулинде пыр ғулына жахаллеге шанжықлы мар. Шавымбада шылав жызем тимле булмай дайшы. Пур жердеде, пур певесімбе күлізем жине, пур кукура юған жызем жине, ебір шылав жызенелардай маспар. Шылав жызем вғытырақ тухсасында, ингекле бұрна вылзем пулжу бамашканы шитме пулдараймашы. Аза елдереп шак келдегі себе вғытыра шин вагыра. Сиве шывы жинже бумбилек шири минутраныкла тураймаш. Пилин шымжак пира иклеме прагать, шавынбада пурайне кайза пуцавилме пулдарашы. Аслызем азырханашы булзан пәчеккезем ашкынза выляза тимлихне жуғадашы. Шуе бір жинже ингек тухма булдарать. Шавынбада шак тапқырда ашамы жын ажизенжен күш вежертмеле мар. Теші ядарлы службыра дыраганзем. Чывашенгаларым Валле, Алиса Александрова, Святослав Петров.